kibatu kya Luanda mukivua kya maza bikwinyi bya miyi akeshile mukwendela mukitanu kya manyunyu mwachashe kambanza ya Luanda anyana kitango kisomboka makunya tanu jaji hulakaji jaji kwanza ajiba mulangidi umoshi ni akwama mulangidi wamukwa walangidi amukwa atena okufikisa okufudisa okunyane nuwa jimbongo ni alozo mutu umoshi amufika kuma mwiyi yu wasange okufwa mwizo ya kusakela omau hashimu mbanza ya Luanda okitushi kikabiti mukikoka kitunda mumbonge yakakwaku mukuditela musengu ya Benfica mwashashe kambanza ya Luanda pala kusulukani kujirisa mukwaishi okwila onguvulu ya kibatu kia malanjinga na Norberto dos Santos walondekesa okuluwala kwe mukonda dia yoso ya mono ya lungu ni ukeshilu ni wendelu wa ikalakalo ya kubeba hama makwinyi dikwinyi ni dinake dia maleka ikoka kitunda mwashashe kambonge ya Lukembu mukuditela kusengu ya Sautare mumbonge ya Kirima oditenda dia mubanga ikalakalu yoso yiyi yatambula kya ofutu ya mbandu ya jimbongo joso jabakana ni nguvuru ya kibatu kya malanje pala kukondoloka okeshulu yu wayiba wakulaleka ni kubangesa kya mbote ikalakalu ngana Norberto dos Santos wabana ongolokela ya kubana kuzuba ikalakalu yoso yiyi mwashashe kasona imoshi pala hanje kusuluka ni yamukwa mukujiriso kwila kisomboka hulakaji imoshi ya tunge benge oiri makaji ya sambwadi dia ibatu ya mbandu ya tunda ni ambandu ya Luigi ya ishi yosi ya Angola anda tambulo di kwatekesu dia jimbongo pala kutena okuhanda meso ikalakalu ya udiminu mwashashe kamiji okayula kakusokolokeso ikalakalu ya iri makaji ya disokejeka mwisangela ya miji kanda tambula kitango kisomboka hama ni makunya tanu dia jihola kaji dia $10 dia jimbongo dia shindi mundonda wa kibakanu kya unguvulu wa ishi ya Angola mukayula kafida ni idiandu ya mukwaiwe dingi dia jishijoso mungongo yasukuku kujirisa hanje mukwila okisengele kya kidiandu kya yambetelu ngana Ricardo de Abreu wabana mukizwa kya maza makunya sambwade dia mashimba au be kunguvulu wa kibatu kya Luanda pala kuhanda mesa o ikalakalu ya kututa o wenji ni atu mwashashika mbanza yoso ya Luanda mukayula hanjika kuzuba ukeshilu wakuvula kwa atu mwididi ya kusambela ni kutulukila mumakalu pala kwenda kulukididi ya kukalakalela mba mwididi yoso omashimba oso ya asumbu kwala okidiandu kia yambatelu ya unguvulu wa ishi Angola kandu kudisukelu dia muvoyo utwala o mbanza ya Luanda yanda tambula hamajisamanu dia mashimba aube pala kuvudisa okitangu kya makalu ni kulelu kukisa okayula kakututa owenji ni kwendela mwachashe kambanza ya Luanda bakusakidila mukwaishi eyo wakala mukilunga mukutalela ojihundu mudizi Angola kilwanje kya samba suluka ni kusukula omaku ni menya ni zaba zwata okivungu ni kyadikano ni dizulu pala kutena okudifikirila kusambukilwa kabambaka coronavirus omu munangu wetu wanda suluka ni mukwetu Jose Kamangula mudizi ya Putu